Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi da ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Rengkat lang bar ke Perthai Situlup ke Ribhoi District haka Shipoltarik Risau Arjar Khat Khandai kala rakhi ya ke Sengi Kerpang ban yo ya ke Jingkot Jingkia haka liang ke Perkhat ke Perdain ya ke Balatip ru kum ke World Mental Health Day. Ya ke ni ke Jing rakhi la penlong haki arteli ki jaka kata ka wei ha Umsning Auditorium Hall bar ka wei pat ha Conference Hall jong Civil Hospital Nongpo. Haka Jing rakhi ke Balalong ha Umsning la penbit penbiang da ke Bethany Society Shillong rengkat ke Jing Trailang bat ke Martin Luther Christian University Shillong, bat la kershan da ke HANS Foundation, haka balai shimentalang da ki samla pule jang ke Martin Luther Christian University, ki samla Baduna Department, bat kuntupru ya ki nongshong shnong jang ke Ribhoi District. Kat ba ke jing rakhi ke balalong ha nongpo, la wani shimenta da ki khina school na ki school boper jang ke thai nongpo, haka balai don lang ru District Medical and Health Officer ke Ribhoi District, u Dr. M. Mauri, ke Medical Superintendent jang ke Nongpo Civil Hospital ke Kong GB Misel, u Nodal Officer jang ke DMHO, u ba M. Dhar, bat kiwe. If I made a mistake, most of the time there's some way to rectify or correct that mistake. If someone else has been hurt by my actions, I can acknowledge, how my actions were hurtful. I can apologize. I can commit to changing my behavior so that I'm not doing harm in the future. That I never do anything, that I'm not proud of that makes me mentally healthy. It's being willing to take action to correct it or to get the support that I need to do better. Ban Krishan nabanta ikibri badon jingpang jingmo jeperkat bakum dulu ban kentiu ban pentep kampanya ikita ki jing shitom kabakta haka jingmo jeperkat jumbriu hasatla ka perthai bakum jo kedairu kasni bani atli lang ka wei banginya wan chakmat ban pensu thu pensha ikibriu hi berok wei ka perthai kenang beginla ban Krishan nabantai ikibriu ki badon kata kajing sistem kabajukta ikibriu ha kajing mujaperkhat jungki hati benta jokani perthai berok wei manus nem baki ju rakhe kani kasni ha shpotri Risau ki judan la kajong kapang aman usnem tena benta kani kasnem pat kapang jongkani kalomba ban ai kajia da na bentai ikibriu badon kajing temu ban shimno yelaka jingem te bakum joru Bahkan kasni kalong ka mengikut appreciate pi baro ka bangi omba ka saupu second bantrai kam kemudian baginya wan cakamat bangin ai kata ka kajing Krishan kata ka kelat ka karukom kumnu banyadan na bentak tiki kajing sni baro ka bawan ha kajing imjungi ki brio